setame labangso 10,434 square kilometer ang bongpen ahok pet arlo dip joy alam ile tum rat tum pinanga tum chini tahai chini ne tahai lasi la sopo thak sini li thapon po lasi kipusi 10,434 square kilometer po cholo setame abinong eda bangke ile tum along leke lapuan avelu along leke dolo he setame Ladakh umat mara fansi ki pilo government tum council tum state tum central government tum nili nang pori pipon liat podei nili labangso data labangso kitab long pensi kilong 2023 Assam yearbook po Ladakh siki publish samuni ramen ke editor ke Santanu Kaushik Barua po labangso kitab long nang tum nam lote pek long po lasi lang pui lo pote 10,434 square kilometer dolang pulo sita laan ave neli nang puri pidat pade komara fansi ong dung along leki pima number 1 ki pi kirai pi ke kona loma pulo tante Kaziranga Karbi Anglong Elephant Reserve Kaziranga de pu isanal hai Kaziranga Elephant Ingnar Marada piapan kirai pi long le kuan apai doma 3,000 nale tum mobile do ponde nang calculate dun data mede ingna rapan kirai pi 3,270 square kilometer ke ingna rapan si rai pi delo government tum itu mo council tum lu cho jordun delu lapen number 2 rangala hello Dhansuri Lamding Elephant Reserve. Lakai kwan lo ke raipi ke, lata ingna rapansi raipi tang lilo, Dhonsuria, lapon atu, Lamding atu. 2,000 suri nira, 2,740 square kilometer ke, ingna rapana ko raipi tu dari lu, pijar lu. Lapen nomor 3 bang tulipo, East Karbi Anglong Wildlife Sanctuary. East Karbi Anglong anatu wildlife di marat mareng pulau wildlife ke ingnar pande delo dak jontu api barat bila jontu marat api atumpan an rainei pulau lata 221.81 square kilometer lata pitia elu East Karbi Anglong na lapen ako bang tulipo number 4 Gorom Pani Wildlife Sanctuary jo Gorom Pani Gorom Pani parjolong lo kadi Bukajana LA na tu lapuna kirai pi kuan lo 06.05 square kilometer la tapi dia lu lapen wang tulipo number 5 number Wildlife Sanctuary lage kuan lo kipi number reserve pada marat mareng api apansi rai pi dia lu 37 square kilometer 7 square kilometer pote komso chakali halata piderlu lapen number 6 abangke Marat Longri Wildlife Sanctuary Marat Longri tum alia kung hedi dipu ang ote ang tekloi Arlong Rupat Singhasona constituency de Siloni Silveta lapuan ke Marat Longri pansi pidet lo itu ma council itu 451 square kilometer pidet lo anke aning samselang government of Assam itu amek pleng plelang lapen council panangar cud dilu laan ngai piket dordelang posi aku propose wildlife sanctuary aku amek pleng plelang posi habit mane ingnar marat apia panako rai pitunang lang posi propose non si propose ki pidulang binangji bualo lake 96 square kilometer lasi pangrum pet wan lo total land mass of Karbi Anglong itum Karbi Anglong along le east west pangrum pet ke 10,434 square kilometer pen mopen marat apia tumpan kadok kavet p8 pangrum pet pen 6,821.86 square kilometer ke
marata atumam pan pidet lo lasi 10,434 square kilometer pen minus det po minus det te kwan lo kilong ke 10,434 square kilometer minus 6,821.86 pedam jui lo pote long lia hin kwan dolang karbiang long 3,612.14 square kilometer value lang tha di ako non do thole amopen solar plant laga par jabe pansi 20,000 bighas lata jortang lelu lapen lason no thaksasi jang thua phan ta ho ason aeroplane feel ta ho di airport do piglan itum kanuni sedami labangso data bangke nili labangso kitab long pensi kilo government atum si a report ateng lo that lasi kipusi 10,434 square kilometer pochalo ile tum long no namat ke do bom ke tum 3,612.14 square kilometer velo don marliye tum